Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kyomuntu wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Mwanzo murigereria bwa Ensoko TV, karibu sana na ande wiki yenye kere tukurigereria gikoro gaitu kero ikaranstero yago rwendete ko bagukubwatia TV yaona mbe ya Ensoko TV kere tukuyiko boroso bw'umugusi na kwemanya narari agendreta somo gusi ngaki umugusi amenyete na kiagendreta ko baga ko menya nyora tugendete ko batukurigereria nyumba cy'umugusi cyonsi Elio kwene kingangu emanyore nga nyumba kyore na ande njera kibende ko bagukwirenda na gwetanga to nyoma kurwa ase enyumba go storo si boiri kurwa ase nyumba yago bongo igani go twarigereria se wiki go seme kubiye yetre ni go twabere to kurigereria nyumba yo mugirango twarigereria boy go nyumba yo mugetutu boy go twarigereria wiki riete twarigereria igoro ye nyumba yo mo nyari bari itugere ni go twarigereria nyumba yo mo nchari munaire botambene naroni go mubigetu mugaka James Mengo Onyancha iyo gendete ko baga kongeresera igoro yo kurigereria kinyombeti nande wikeri yete nande betingari yete rimengo ni yetali yarie bako yitara kisimine mbunde twende goika omwerio to basikoska kurwa seke minero kyabo nabo kwenda ko botorikira ujumbe ase mitandao yonsi ya Ensoko TV mbie mono mugaka Mengo Onyancha se ogwanja nande gukwana na Ensoko TV njari muntu munjari nero yomo bwa bantu bagusi bali barwete kurwase ina mugusi aba bangete kurwase sarara bakigurira bakaenda ukimata ase bamenye ase bakite komenya to kubarora paka bono buna bale munjari yeye rwete bagwetobya abagwetobya munjari umache urure rujiji ndiba cyobukindu muntu wite ngubo takona mintanyi mache ineza kwa gusiria inoro ikine kikemaniri kyabo ngubo yaba igirete asenjirende kero abwese bamenyete kingubo cyawe tiringa abantu ngubo yabo ikuruma muntu cyawe zari kindabira kyabo yatiringe bintu byabo tubonde kero bamenya ko mata runa bari bonalia kingubo cyarengo lakini cyaba kunete cyari kitendagara yabo nduma itingubuge kulisia sekibuti satu etiana gutya ngo wana nere liyo ngubone re kuruko hippopotamus gose tubusiye swali ya ruko kiboko asiti miti kyonsi piense nyuma miti ya tali yele very thick ngubu yele ya elibi gotya rikingi sana mwibiranye bya ariko rushugwa yiri akwa maguta abantu mundu bakora ko bukingo buturiza ngo ro giboko yingubo kiboko giyengubo iyo mundu akubutoje neri yo bakubutora liye kwani neri yiri ngubo yiri ko rushugwa yaro ndiye kubotya riri kinkinye abo wakeke mona bogo unga kokota ega chore mapu yawe sena bora be tarawi ngo kubutore nyama okay tugiri gosoli bakora ibindi bikinza bibiri musikali kabwate abantu bakona kobogera gutya nomuro bari ku Nairobi kare no bari gutarira kilingetiga nika kilingetiga ikyaga gutara yabo teyo mise kenyankire ugende nkire yo mise ko mutu kwa ende kiro tubuke nyuka yo ko nyombe mise ko gwachora na numuja mangana ya kudisibwe yo kunga kasiri bitai no yo buno ko materi ni ko gwere ko rara mangana umuntu nanye lengote banga ya famindo gajindi ndibe ngende yo mono inyama nade gitonda kutikanga ngene na chukua jende ke boke gotoke kyarenge gasengo ega si entongu na ende nje ega takiriti yenso
ugutware nesiyo Mogaka manto gotara nege boke kyo mogaka na rote rukorora ria. karokyo Kedere karokyo. ine nyaunye ine tai Kedere karokyo. kejine kiri yoke kiri yoke kenyerere Okay. Igomane ngende monjari ya renge kimanyari kya kya ningubu okitya ba rwete ningubu yabu tikindi bajubukundu muntu wita ngubu ta kuna manintanyi make yako neza kwa uzi ngubu ne roya bayingirite na barobo bakamenya abo asibale bakamenya no morembe bona barobo bakitu kufira mbasara lite babwate nyumba cyabo na kiro kire angesa na ibere akini anane nero nyumba ntanga niyo bakurukwa ba mukura bakora none riti rimukura rwita simukura bakamona buka abantu bayo kugaba makombe very unique baganyora mabere ono rinda bakuya kali kombi bana kararagire ro kana nalira mabere baite kare muntu ngingiri kwa cyabulite sana ro kwakirire bakuwe kunya sije toro kana no wakirire no karo tu akinete uko nyedia toki aringe gente abantu abanene bakinyi kinga cy'umwarimu yita gutwira tworo cy'utugurira bono ni uguze ni kibanga gwata kworo kumuntu na no udi swaringi kworo kuna kinga gudi mundu kuyiruka rero ubwo ndaba ariko yakari ko mbaro tananga baba kumubale mbogwati ko bana barabwe bagaya ndegere ko ale kurigereria okina witonje tro jino musayende ngere dore okina omanya ngangori ero amabere oko midedio ndari gasoga gotari kuriera mabere jote jote so ko dira ya bintu birabo mbiya ya mwanya kuriera mabere na chika gobono baroba bakwa makombe nabaro no bari bunjali bandi bakurukwa bagyakumu kwabara no izo igusira wakira abantu bakurukwa bamukura ndimo wakira bamakombe wakira abantu bakurukwa bamaliba maliba no ire gabo wakira abantu bandi bakurukwa bagyakumu wakira abantu bandi bakurukwa bamachabi abantu bandi machabi mbaro yakwanda bamukura kwikaturi kire nyumba saba kunyo andi ngotebi wala ore gabo kwanda tokonya kunya aba machabe yo wana na abantu bari kubika machanchabe ono bari kwaba machanchabe bagakwaba machabe abi bonjali ona yarengi singa giye bonjali yarengi ane mbono kusimika bali lakini aba ngaini yake ndagu fitini ninja ruta bakanyire paka satu kuruma maya kiti nisini kurunyancho abagia kuma bagia baro bari kugura bari ga kerore tukora kuri tauni kipusta girigi ndo kipusta girigi ndibono kuruma ndo nyanjo kerore igora ndo acho ni ndojo ni mando mubago yo bonjari uko madigo kuna no mubago wasi no nyali ba ndimo inobono no so boyo ndo kurukwa radi gazi kumaliza radi ni muba radi insa oba mukorare gukora wanda bono barovumbura rinde koroba rinde tabagere mbayi bacyomba bari kwa nyumba iga yindi garati abo n'igenda gikora ono umuntu wo munararo mu gitago cyakumanya nyumba akaranye ndina nyoro nabote okay niba kwa nyumba ronda ndwaje kubwiriza ono bwiriza tia pakukururi mbakokoro wanda inde bwata bayakumu wanda abanyakombi wanda abamakombi bamachabe abakora abamukura manu bayakumu abandi nkunyu andi ngotebi ndera na wiri mona konsiome kwate boni cyangeza wati kinyomba ni kirosete umuntu kumonjari mono monjari aba kero barore kan ke barabatte baruba bwatire ni tugwe kero kikonki cyasa eneo bungi bakabwatire ni nabagango mahati bakaigu mutimbo yomo neruri kuri kwa Prenda saba chumbe ni ngo bwazenga no traso mweli kibwaje
Ni interesting sana neke engubo. Eh. Engubo yiga Mm. yarenge nege ndukyo gotangirira se yarenge engubo yarenge mende engubo wande byose engubo mende nere iriyo gotanga to akwenza Nenguba. nenguba Eh. nengubo Ngono yire. Ira segemwe. Engubo. igo kwangera assignment Eh. igo yarko sukurwa se riyo Engubo ndeo nsiri gotanga esiri. Ngao. Iye tubekwa. Umuto uko bajube kukurume. Niyori abekuba. Umuto umugusugu no mutembe. Naende kile kina munairenga. Seto. Enkenero ikuruwe kumba. okumba Ye okora kinyangi. Nero musatu nyuma ari kubugulia. Uri neli kimo. Ogenda. None nero mukungwa go kugikia no kugura go gwanji go kuira nyuma. Ye ikuruwe kumba. Imane go chinguba nero iyo muntu oyo magwitangira. Moja nero yarenge nene kukungaye. Yonsiti yeri yeti ari kubi. Iyo yatangite kubikoro serigwe nguba, iri nguba. Ono bakaja bakasangi ngubu ntu ikonyora bakasangi yeri kile cyariko bakina. Eri kere no kabisa na cyo ko tanga ni bwatege koba. Iyo yari iri kumurire. Yaro zuriyo mu yaro. Go tatimu na bitari timu ngo cyari yuri biri. Akuba rwo bekira ngubu ndo nse buri mukuru iri mukuru sake kwa. Iyi gurupe ngaya ero yari kubulu n'umuntu omunene oyomo. Ukenge abamura bake bandi bekengere sere yi. Nakuno go seri mu bitabo cyari abo timbwe kure aba bandi mbali ma yekindu baki kinke bama yakosoka rende bamunali ndiko kuri gutya uyo mwasi ngaya yari kubuguli abantu batatu muri ni buguli nakuba rero tebanga bumurabo kembuli nkumu muntu kali mugero moke naja buguli ngaye y'abantu bandi bakenga nini batatu aba yaranyi buguli kinendi naendo mu buguli nditi mubizo kuruguru akwanye sibuja naba basuka kujota barora yo yaro sikubwa kinga bono izo alikuwa buli ngati ya bete ikabatanga iyo pia lengeye kone asa abantu abo bonse ibuna babwate n'ibiri yabo no mugirango twanyorete ni echi ya jike karara n'ubwayi yari miti cyaye yari nguki yaye bono yote ni ngawe yakira kitu akakana bono kata yayi ibiri bintu byara bikinzi yakora abana boro bwe kindagira cyawo miti cyari ko ndeke kindagira ngaho paka baga kindagira nade wali kindi kira ta je cyato yigirira kindi kigo ume je ndombi okubeka se kiriya tangu no bono kintu uri kiyo cyanda nyumba ni gite uri yogo ni uri bukizana leta ikiri nyumba muga izana kujire bizo buno aba yare gwaje udire mugasanga geje korara mutu gochi ari ge akore giko be ande ango kwa buri na kinda are tunda bwate kinzana mugana kujiro kina bora kireto na kira jibwate abo jibwate ora jibwate ngeri na ki umege none bintu bitafu tena nje mkado jingundo binda ya mibiri umugundo boiga yoko be kigo cyatyoka yoko enda ziki ikineti monya kirati ndo kupora kinzana ko ukuriya amauga n'inyama asiri umbagiro ari ikomenya na sakuru umbagiro ndo ubika amauga ayo nyongo nyuma tumukara ni usote bujugo ndibiso imitonzi ewuki asoiri nyongo na robi yatu alikuwa kwa maigo chabo ne kutambai kwa bugu wote kwa soka kwa iki alizo tegete urute nyongeli yatu maigo soka kwa wane bila kwa wano ade nyongo jigo itajinso nyongo ukuri yango ndikubuye ukuri okay kigo soka kurumi wono yo wachire tirasi kwa tegete naende kuna kiko bya ndagire kigokora kikomanya se itonga yali
Tiga bego tia gukuli bego chinguvu tiga ndate tiga wa protect ndagira kiabo ntiali ande jiko baturuban ono bagaje gukika bagate bantu monjali nito zikatungu nere kora pokora ndiye manasogera liswali bwatigera ali sense mwende na sauti mugrango na bonjali etialenga moja ariko gambero no mweli kiabwate ntu musimboyo makarero ida ndibate tukubwate kamiko kabiti konki kiabo bunali bali abagwa kabanya bali mataba na ali bali cyane na bugituti bugituti yaronkala ya bete bugituti isira west ya kikaba kabiri n'iyindi y'abaguti ne konki ya mutimbo karenda gura barubati akaje mutimbo cyari yo ndango tawo ndango gobono barumbono n'indi bakwati mutimbo umuntu kurukuna umuntu kurukuna ti sebete obore utadi na ngiri ya tatu na bali mataba ono ngiri bali mataba ngiri moya mandu gutu nito moni ono tukabwati kwa tani mandu no vero ngiri ile ni kabiri patara tobu tene ngeso bwenya vanjali na borobo bono ba tinelo mutumbo bo pakuyo karorero kuchali njoto nero kuchali bono kuchali ntu bakora nemesie takurema ndege nabakora nemesie kurema bale niyo kitagutia kiro lakini chaetera gendo gisunguze bale badara maganda bonjali abara treme tali nguru ndio ndio baterete mabwiri ekorire gaisana mabwiri ndiye bali sajiri ekorire gaisana ngo cyumuntu mutanga ni kwagaje tuka ekoroba bozungu no munyari bati yani no mu ni maite zeri ndiye maite duke bwana yoka hotel mu Kenya kapto hotel yani nare badana nagenda bosongora basana maka basi nyaga kiteji duka cyane bozungu nende nyari bali otoretero bali toro kiri kairo abanyali bali no bali kubarusyo abo bavwe ngena banjali skali matoke alia kurukusiti banana no ako arwete bonjali alia manyali yendirende ari kurunga wanjare kek yendirende obole mimbi yabware ko ndasi obole nyiwe bintu cash obware ko nda buya sana asibale paka bono mangana butuki mbara bwira mono babwate cyombe cyatu tikono bantu bakire modern kabisa n'abantu babitu tumasaba na yali bali babwate cyombe ko ndo cyombe mu tatu bitengo ndibiri cyombe kabisa none nyumba cyaga cyekerero bukitu tumasaba nyali bana ngase icyo nturarwa bokomo umono babwate cyombe cyiki njali yabayiga Mati se uwanda inganja bagetu of course rende kama ukuru wese yarenga yabwatari na Saudi Mugirango apart from abara imbare babwat umugambi turatika nabona abajumba badite kubeko bisi abagambi imbare bari bareko bagambera kereri rende yabwata neti biyonsingi mabona abanjari mbabwata bagambi ngo twatike ukwana ndo akodende ko imbaro nawo musanyandusi ono ngazira musa kabara musa umugambi narengo bono mete inda mubwata buya nda komotebi ngutakana ko research next time ngotebi mugambi tubunjali no aya bweko no mwanju morigere lyo mayete yo mugambi nabako tolikira jiju nabara tulikira atutebi ngabunjali mugambi mutanga ni mugambi tubuna musa ariko gambali lakini bari ko gambira babwatire no babwatire kesi nyeye okay bono nyomba kibatare ko nyomerana abanjali abayanyomba kibatare kwanjirumba nyomerana abantu mbagite barasoyime na barobo bakuru kwa abarangi mbasoyetenye no bari kubanyomera abarangi bare wagajirana ndukire amatonda mangi ikini ndukire kirangi bakito bakira mbaro
abakire nande mbali bonjari baro bonjari abonko banyomera bari tumane gocha abantu mbali kurubukitwa bakurukwa bageka abari bukitwa abarumbali bonjari abakonyomera baro barutu bugirango manti bakurukwa bayigi bari bugirango nande bara bakobanyomera nyumba chisoete na kyocho abakiri tukameki asali akavuyenera kana bwadira bomo gaka koba kote uno mo director ne Sultan to enda somo tumokomo keigo onje murigeria nigo to ndrete koba to ko bwati ya nyumba yo monjari mo gaka mengo nyanza kera ko ngeresanga nyumba kibatari ko nyara koba ko nyomera na igo monje murigere to basi goskare to basi ko ndare to enda somo tumokomo kato gerana ko ndra to rikoruanga monjari nyumba ki atabwendi koba gako nyoma kurwa wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere silwetire namba yaito yobonchureria 0788666662. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Onjo murigeria karibu sana nande ime y'Ensoko TV ya somoroberi bw'ekoro gyaito ekero gendete kobago kwemanya igoro y'inyumba yo monjari nati gakotebya mapema nigo mubegete omugaka mengo nyanja yo gendete kobaga kongeresera igoro y'inyumba yo monjari na kiatete nyumba kibatari konyomerana nande nyumba ki tiarenge ase kenyoritu dete omugaka mengo nyanja oracha kire igoro y'inyumba cyo monjari mbarabi bari batite bakarukuru usiko bagasoime nande ngaki nyumba kiyo monjari atare wanjiru kunyoma abanjari nabarobwo
nyumba batari kunyuma njiri kya joini time bagekamba joini time abayigimba joini time abarangimba joini time n'abantu bakurukwa abayiki bakalesa okumugirango ino nabo bagajoini bonjali no nabo bakamenya bona abantu aba nabo batari kubanyomera bakobanyomera aba bali abanyene barobo unabali kinyumba y'itano na itatu bali kunyomerana nekeri twalire lya buli kunga ikyale koba nakaro omuntu okonyoma omuntu mino manyi gali akoba yama bana batari koba baya nane kingondi nane kitwoni etwoni bekengi nebijuju juju biko bigotwara mutwo mone byatwara bintu nebizisa ko muti ikuna kwaura yo bakabya go nyasaye nabange tune bango yayi bo omuntu okonyoma kuwa ngao bono barububu y'abantu kaine n'abagitutwali bantu n'abagirango matali abagere bali ku mate bono bintu ariko bamutanda bali bekwera nkugira abana bali ngo bebiri atinya zerero ubuzango bayitani ndi bakuru ibintu ati onyoma kaze batari kunyoma bono nyumba jiri twatire ibere yekuru kwa abanyakera n'abamulenda amulenda bunyakera noso buyo mo kora komere tukuru kwa magori so bunyakera nabo mulenda banongi bakalendere ngubu dwago ugwego nyenjonera kurukuru boyo naenda asituma atundu kwako mwango ngesanga mu batando bakurwa mulenda bali bakurwa mulenda bakurwa mulenda abantu batari umuntu agurukwe ibintu unabona ababo bisanga no bumanyite buya bari nimanyite yo bari kurinda barobo babwate ngombe sobo bari ko gutembe kagari ngombe zikiri kurwari kwetebera wono bakarukwa bamurinda mundu kaire ngombo abo kigo sarara mu murwanyi wamera nete ngombe yemone ukuroboko Sebega gumoya ko bakuru bamulenda wanda nga abakira mbale barwete aye bagera litangane barwete because wanda nanda monjali bana nana bwato mukira abakira bale beshyarite n'abarangi beshyarite nombu basyari asakuru kwa burangi asakuru ku burangi tunga wete burangi tiki mbora burangi zita n'abarangi bakiti barwete ko rubukira nano nanda bakagenda insiri munda ko endo yomo ukyote byunde ngasana yatomenya abamo abatigara bandu bagenda igo ibintu kyogera abantu movement yaba ukurya sagi yo komenya ukurya ibintu ukuri kyogera abantu bakumu abazanga ndo baba bakarabishire baberoro baso akubanyomera no bakubasika naenda kare umuntu ubanyomera nize bono ligrekoba no masikani yako banga bono umuntu umusiki uyiruwe musiki Hano iho engira yende asikinyombe chicha ruete kurusiko kinyombe chicha ruete kurusiko barango nyomera nabo nabarangi ngo nyomera nabarangi nabarangi byumurangi buno bono murangi rega asa byumurangi uri bonjali amoto yera ko munyoma iho umurangi ure bokeira ure no tumugirango murangi abagirangi ndi bali kubitutwa amatara imbaro no mugirango bali ga kubitutwa ngukubukya marangi imbaro aho kubukya ngubukya nana wateje nini ya bwana bantu aliyo ngubukya alinya kiyese moyo ndate nenerete no ngubukituka no kire kera bakira bari kunganya kurwa botende bagucha tuko genda itukuri mupaka ikasi kwali guchi pako ikasi tukora bangasa na bonkoro zini kutudati mukira Wani batumugete yombe bakibishe gutabo bakisibabuye kimondi wano bawuti kuboka mabasanga tata butuko bya twe bakaboka tata nunkubuke ndio bibukubuka bakacha kunganya kuruo bakacha nkura bakatika bakaenda bakamatongo igo wana igendo naliko tamangeli na igo nyoro murangi kara sigete na ale kana ne kara sande yore ko mariko nyomera buna bono ijoga mu mwagamu abantu mbaro bakuru kubumbuli umbuli arwete ubati butingi bakuriga nibali bamanyanga butingi ntoto ya muraba ito bayitanya oro musiko butingi amunyo munyo munyo muntu
Bono mwaka bono ebinto biatingia abande bakare gose Nairobi mbanya gotara nore gotaka onyorire omoise keiga gose onyore mumura banyomani already babu batwara abana kera bagochigotanga agaiga nyo kai nabairi tekare nakibone gojiya bagutigaza rero bagutigaza lakini bikare ntuntu abwate mwerekeo gete uko ari kuna gotezigusa igo mugaka ukurangiri unanje mugaka mintu tumuzanya nje tuzanzi gete yari kundangiri sisi njungo namagendo otete tobiti yaye ngoraigo ngorori n'umuntu uyu utwari byose nabarahise ko konyokoreto umuntu una goteza ingoma itintu nto konyoma mu nyamatuta diri konyoma mu nyarurande diri konyoma mu kurati diri konyoma mu gisanga kwa muuri ni abuna abantu abamotuli abuna abantu b'umuntu oyo nendo goteza ibubi boko nyoma umuntu umubuza muwita no mwita na ukugire wikire nyakora bona n'umuntu umwana oyo ruwase nyome tabwende kubonga yego bayi kare kibati mbangi bona yo kijya butugu arenge karori rimo turi tabine nena bari kore tuane kure nduno mwana lakini nambe nyingi bari gutwara kibugwana bare ko boronge because egenega sakwe kemo nande nyombe yo mu manyinga yamba ono njali yo igaba muraba mu mbara ibarenge abazi ndibamo njali bono umurumu abo mu njali bono togoteba mu njali nere muzindo mu gusa kondo nere tinene tebuno mu mura bono minu muraba tano muraba bonse na banyali no go kubakoro yonyali mu njali muzindo mu gusa mu birango muzindo mu gusa bono gusiyo yo nero twakwana rivira wataneta abantu abangabone simoko genda guki ikigo torero umuntu agenda asangiye asabu n'abagoteba ariyo kwambika asabu nuko ariko ariko bategisa inyuma korora ubu atricyo wanda denga wara ko beke koroso bari gusambe kuro gara sambire koroso ariyo se yari gerigo iyo kwigo to rigo se riko genda umuntu uri utasoke uwati guki nuko ariko abakogenda kuri umuntu agenda asali bunani nuko bonga ni sana nako roto bingayenda gucyari oke hosa nje bisamba babuki ndio ari kwiruka mono agiye soko genda mu bijanye ndamukiga kwa mutwara bucyo kumende egendo kiechinde mera sensemo ya gusi negendo gekoreta libera sana ndio sikia ko banyarkananga nyoko gotomo gochiga yo gotenga nje kwangira magena yo nje kwangira se na bo bagoteba na bunja go ni mitsikwa mo lakini ndio umuntu atagusimike kangwa nabako unosimike cyane nabako bono ko batora ngo kindi matoka kako babuyaga yote abantu bamatoka ubwo batanga ni bakinyi biti banana paka bigatebo siti banana yetinga kiri toke siti banana yetinga kiri toke mbunjali karoko kwenda kisi kare to de atu de kuli wanjara kete ndio kwenda ese kuli kisi yote ni wanjara kete wanjara kete bono ko de toke li kwa miti bono enjera ya ere na itoke rifiti banana la soka zezi ni muko kidi sikuti leo zero rifiti itoke biya sana kuli ende nyengera ino itoke kuli ni kintugu kwenye sota ko watiri de grupi ndo te njali yo na rere na njali yo ere bono kuruma ingangwanda ingamba renga bara mumbaso gate ngwanda inga nyomba tinde njire nabarangi wanda ingamba ajete bagacha bonjali umonjali yo yiga bono mente nense ndrede kugenda amaremo ngo kyare na bintu bine ngo kibire biyagera abantu bande banganya abantu bande bare bawora inyura ndake barwite kurense semo ya bonjali bono bagacha go twajinse mo jinde cyoro ngo rwo gusi no muna ari bari yagiye mu gitutu no hare do gitutu ate abantu abo bataringe namba gusibi je go bije karo ko bwate no baso ate mako endo so ando so no tu akwane no yabaranga uri gini yabo mungu mungu America sijiji banya abantu bakuru kwa baswe bali paka mata kunaenda baswe so ito ende bumaji usuita naro
Ulieta akaenda. Lakini wali bado original kabisa mwana mumwaramu. Tukulimu mwamu bugitutwa monyora. Tukulimu gitanga bugitutwa monyora. Tukulimu nyarwanda bugitutwa monyora. Hali ga. Tumo bugitutwa original mwabusire mwatimoina toko monyora ngomuntu mwina we ukanya libali. Sai. Barunde sikana bali bateba nonko bera. Hono marieta ago kwa mayango mondo no monta. Nduka kwandete igoro yo monyari bari ukaiwonga ago kuigwa yari eta mandu. Okulieta No ndugu cross. okay. Ikuwa kianzirire gusiyingima. Induku nitemayi. Induku. Kari mandugu. Kari wu. Induku. Mandugu. Oh, rekomera tuke ndabu wangu. Haya. Ukarekera ni wangu. Kids ni tumete. Kinzano. Beads. Aba bwendo joli kigatabu kyao. Kids kinzano ikiria kia bwete post. Mwana abantu bali kukibeka. Sana. Kirenge very special. Nanda uko abantu bali ndikete koboka atuno sana kugetai. Tinde. Ngeda kubeka. Ndio kanisa. Ndiriye. Mwabantu Ndio chomba ya neteri ko nganjira mbeke. Bali kubeka kena ma. Ndana ndata konsomike gusi. Ande ninje nande ko karama mije ke gusi. Abanyina bali kubeka kinzano ikina ma. Wono mwana ijirwa usanga nyina abwate kinzano yi. Gusinyina kabe kinzano yi na bali kurukwa mandu gusoro kusano yi. Ngo bantu gusoma injiro kinzano yi nakikuru kutimbo. Bono golindi cross ma. Marieta babwatanya nyamanya. Ya. Mundu bantu mbande tiyete nyamanya yani mundu bwata nyamanya. Manyandire bonja. Boyera ndiro. Ubu mundu goyera no monja. Nyamanya ndiro. Maiso. Ndiro monja. N'abantu bamaho bali bagutuka bakurwara ubutari baraje abandi bari bagizinzwe no abantu bakuko maiso bukundira mu wacha kuna zia kitoto kumanya ubutari agata ni igona magaga kedari mugora chunguzanga muchikiro gotaka kwa ngari yata ko sema iso kwa ranga kai banjari baito bakare moina yagwa kasabi ya bairi Nakito na gotebe kiyo sena kwani ngatebanga umushungu murabu yari wose omjari yandi ntana yari gotebanga you must understand your language no kumanya nkyo okora gusa nani gesugo byo kumanya nanda gateba why do we start history not to understand the past. Rectify mistake and then approach to the solution. So kumenya kugamba tuna batu bagenda kuna tegina baka mbete na tuke ukabakura manyana ki muga no jale. No muntu ule komonyo ke uri mutake. Ba go tere uri ata ki mundu. Ba go teba inki kyari ngokora komonyo kali. Inki kyari komonyo ki muntu ule komonyo. Mundu inki abwate no mo. Igo muntu kubekirwa mu mujobono uri komonyo ki yunde ekikogere bunya kikumata. Igo ikijamanya historia ye chanzo yingi. Na vitali. Tuko na vitali. Boza gobe benga njenguru kwa nyariki. Ondi yarite. Indi yata ide kurwana. Uko werese uri kurwana. Bikabwerese. Naba na vitali abanjo. Ile ndo utakaba trip. Not the disease. Yeah? Indi wa trip. We want to read the cause of the disease. Baba no kuba ko takira bamanyanga. Ururiye rundu bwato muntu kwendrume. Ururiye rundu bwato muntu manyinga koyara. Ururiye rundu bwato muntu atedi. Atedi ndegere bana nitsinde. Igwanje bana nitsinde. Una wame liva feli. Nere grupo yo mushinyi. Yego tanururi. Eke asima nero boom yego tanururi.
Igo bamanya ng'omuntu oyo togotugitie question bono tokomanage tokomanage ako bajibo director daga de imbwa nse de kaisano ono umogaka ukwante bete wiki eri ete tokangereza byana abanyari bali barabumba bwatu umuntu uri kubugiyobokano banjari mba bwate muntu ndere uri ukano no batenga apart from amangana lende yemesi yeye apart from ngo twara amatoke baiko buru umuntu okora gento nari kuri kunduko nari uri kubyo tibede ngoma nalengo urubugitu bunjari yabo nari kubugenga ingoma abantu bagenda nsalia bagikoro nsalia nsali mahati no bunjari niba sinibikire nsali bagenda bakikuye ikintu baguzi bakira sakuru kunsali ono mugaka nkiora semi omugusi yugori yali ase kamera ali ngiora mosemi kubwatekana n'ekinyombe gikito cy'omugusi n'okurenda obusera bw'omugusi ikienda ntebenga asebisa kubito itane ne bonchiki ntutu atemire kurenda lijiko ya serikali nilijiko ly'edini kubwa kurenda lijiko ni unaona nalinge Tanzania botenda igora nitende barugwaro kubara abana baiki naenda abana baiseke era lazima basome umuntu kamwanjira mu mutungwa wene botenda ya Tanzania barwa machika abana balinde machiko yenzi bona tena machiko yenzi amajuri tini watigira machiko bona yote bili watigira kubusi kwana ngeke songo byo kandi byabusi bona yo saba motegere ndigireke kubusi to kwana nya sawa toete aina abo kire na bagi anjire na batu anjito na tule na kero to kusa uno to kusa bigi kubusi na sawa ngo kubusi ito digatokena bana wetu bakuja tubamanyi kubusi yakuru gitali oliye nili bantu bamanya bono ise kwenda mu namenya America kama itezi ku byonse umugara ndo sina na arwa America aho chamanya cyakere byonse ndumu witu atugire kubusi ndi cyari ndi byana makita yale ngamai bona ariko sabanga bena sato konye tosebetire hamba ndio kuna hotel kuna njua sama tanga tugura ndo tenga mu gusibo no njua wodi gatutiamo tosebukiriamo tororenga tinya sago tuti sama tukaya tugare okoro muruberie mugako nyancha na gukuru mubaye no nyoko bwato yamo na ndo kwa ni babiri batatu do okoro muruberi biri tukira muru nda kwa no linga sama tukaya bono tubwate umuntu aho tanga taguburu muko yinuri muko yinuri n'umuntu wote windu kukonya matukawo na ntibono ndo to ndo kuli ko chami ntikabye yotulije mu yinuri rato yinuri matukaito yo mabwenzi ine bisa kubindi bya bere biko yinurwa kubwate mutaka mutamanya na sama ngana yoburi namarwiri nitwanie babire no nitwanie umuntu kurukunga kupande nyamboga amukwane mono nakwane rwo n'umuntu kurukunga mwaka nyanyicha mukwani mono mukwani n'umuntu yo mukurukunga Margaret Ngaga bayamba koera na nkitani bono mwaka nyanja sokwa nchagokuwa na se wiki igane Nsoko TV Wanjo morire muna ko ibure nibo twabere tukubeke kambi goro yo kumanya nyomba yo monjari ande mona abare gosimeke mesi na boigo gosimeka amatoke egento ba bete bago ba ne gose babege tuera mani gwetera ase bintu biri byonsi bare konyara ko bago kora boigo mpega gote munga nyomba tinegere ti aswete ko rume mno mubweka na nyomba yo morangi nenjere yemo yo mugusi ore kunganya kurensemo yemo goti ase ensemo yende amakoni aneri tukori arauni garache ko enda gotia sumugaka otenyo gendi kurwa sesemo ya nyamusi na boigo omugaka chochi nyakundi kurwa sensemo ya manga abo bakwendra boyo goto semia sike gusiba kubwatrana no mugaka James Onyancha mengori tene nyari Steven Mbunda wikananda ya se weekend igoro yo murubiri we koro yito ne Nsoko TV uborosobo mugusi wabokiro wanjani wabokiro wanjani wabokiro wanjani
wabukiro banje tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole wabukiro banje ni wabukire Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa